tubaye ikaze mukuru wacu w'imikino twizere ko mumeze neza cyane muri abagaciro gakomeye cyane kuri channel yacu by'umwihariko abafana b'ikipe ya Piri rwose ni muze twiganiriye ku mutoza rwose uri guhwiswa ko ashobora kuba yaza muri iyi kipe ya PRCS. Abafana bayo murahari muhanze muze muri benshi turebere hamwe aya makuru aramutse avugwa mu ikipe y'Imana, ikipe y'abaturage, ikipe y'abanyarwanda Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu nyuma yuko umutoza bita Darikonovic atari kugenda yitwara neza mu mikino igiye itandukanye yagiye atoza ikipe ya Piri. Amakuru ariho aravuga ko rwose ikipe ya Piri iri mu biganiro n'uyu mutoza kugira ngo barebe ko hagira igikosoka mu gihe rwose yaba nta gikosose cyangwa ibiganiro bitagenze neza rwose. Amakuru mfite nuko ikipe ya Piri iravuga iti Darikonovic twagusezeranyije amasezerano y'imyaka 3, ariko ayo masezerano avuga ko mu bikombe hari ibikombe twagutumye kandi inzira urimo turabona rwose atari inzira nziza ituganisha ku bikombe twagutumye. Baravuga bati rero mu gihe runaka rwose ibintu byaba bidakosotse ngo bisubire ku murongo mu gihe gito gishoboka rwose, ikipe ya Piri ishobora kwisanga yafashe umwanzuro ukomeye cyane ikaba yatandukana n'uyu mutoza w'Umunya-Serbia rwose Darikonovic, umwe mu bagabo rwose baje bavuga bati tuzanye umutoza muzima cyane, ariko nyuma tuza kubona ko rwose uyu mutoza nta kirimo ari ukugenda ahwihwiswa agenda akabirizwa. Rwose uyu mutoza twaje gusanga nta kirimo, ariko abafana barakubwira bati umutoza yitabiriye Sekafa Kagame Cup, wenda aho ngaho amanota barayamuhaye baravuga ati ni ubwa mbere ikipe yari itaramenyerana agera finali, ibintu APR itaherukaga. Bavuga ati aho ngaho ni sawa, umutoza araza akina Super Coupe aragarikwa. Umutoza Darikonovic araza akina imikino nyafurika akurwamo, nta wamuvebye, nta waveye umutoza avuga ati rwose wenda yagize uruhare mu kuba ikipe ya Piri yavamo. Oya, ahubwo aho ngaho wenda aho twahasimbuka kuko n'undi APR ntabwo isanzwe ihitwara neza, ariko tukavuga ngo ese APR iroroshye cyane ku kigero cy'uko itsindwa na Polisi. APR yaguze abakinnyi b'amafaranga tuzi, iri ku rwego rwo gutsindwa na Polisi. Ibyo ngibyo byose abantu bakagenda babireba bakavuga ati umusaruro w'uyu mutoza rwose umusaruro we uri hasi, kandi bigoye ko uyu mutoza akomeza muri uyu mujyo ngo abe yaguma muri iyi kipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Amakuru rero avuga ko rwose uyu mutoza mu gihe runaka ashobora kuba yava muri iyi kipe ya Piri akaba yakerekeza ahandi mu yindi mirimo rwose akava muri APR. Ariko icyo mbaza abafana bayo, ese ubona iki ari cyo gihe cyo kuba APR yatandukana n'umutoza Darikonovic, cyangwa ubona ushyigikiye ko nawe ahabwa igihe cyo kuba yagenda yitekereza akavuga ati rwose ibintu byagaruka ku murongo, cyangwa ubona rwose amazi yaramaze kurenga inkombe agomba kuba yagenda yirukanwa bamwita Darikonovic asezererwa amasezerano ye rwose atarangiye y'imyaka 3 rwose shampiyona atagejejemo no hagati, uyu mutoza akaba yagenda. Amakuru aravuga ko rero nyuma y'uko APR ibiganiro ugomba kugirana na Darikonovic mbere y'uko na shampiyona igaruka bamuhe imikino runaka. Amakuru rwose nikavuga ko agomba guhabwa imikino runaka, imikino ubuyobozi bushya bwa APR bugomba kugenda bakareba iyo bagenera uyu mutoza Darikonovic, bakamubwira bati turashaka utsinde, ntabwo dushaka utsinde 1-0, ntabwo dushaka utsinde 2, oya tsinda match zikurikiranye kandi ukomveka. Ibintu byo gutsinda 1-0 gutsinda 2 nabyo bya penalty, oya ibyo ngibyo ntago, iyo ntago ari APR tuzi. Iyo ngiyo rwose iyo nimbere iyo style yawe y'ubutoza rwose urutwa na Thierry Froger. Ako kantu wenda nako niyongereye muri ko rwose nyine icyo asabwa ni kimwe, arasabwa match asigaranye rwose. Kambahe ikintu mugomba gukureba kuri uyu mutoza bita Darikonovic. Uyu mutoza match
match bagomba kwakira iyi kipe muri shampiyona. Match agomba gukurikizaho ntabwo ndi kwibuka neza, ntabwo ndi kwibuka ikipe bagomba gukurikizaho, ariko ikipe iyo ari yo yose bagomba gukina nayo rwose umutoza nimubona adatsinze ibitego 3 kuzamura, uyu mutoza rwose cyangwa agatsinda 2, natsinda 1-0 cyangwa akanganya rwose, nta yindi nkurikizi, nta yindi nteguza, umutoza agomba guhita agenda. Bivugwa ko kandi ubuyobozi bw'ikipe ya APR bwatangiye ibiganiro n'umutoza mushya ugomba kuba yaza muri ikipe mu gihe umuvandimwe bita Darikonovic yaba ahambirijwe. Ikipe ya APR rwose yatangiye kugenda iringaniza amadosiye igenda ivuga iti rwose se mu gihe twaba dufashe icyemezo tubona ko gikwiriye, abafana bo bavuga bati rwose mwatinze kumwirukana, ninde twasimbuza Darikonovic. Uyu mutoza muri kumubona uyu mutoza ufite gipara rwose umeze neza cyane, ni umwe mu batoza beza bafite ibigwi hano muri Afurika, dore ko imikino nyafurika amateka yagiye yandikana n'ikipe ya Young Africans yari mu gihugu cya Tanzania, nubwo nawe mu minsi ishize yaje kwirukanwa mu ikipe ya Yanga atsinzwe imikino 3 gusa ahita yirukanwa rwose. Tukibaza ngo se APR ubone umutoza ishaka, ariko none tukavuga se APR kuba yazana uyu mutoza rwose uvuye muri Young Africans byaba ari ibintu byiza, byaba ari ibintu byaha abafana icyizere bavuga bati wenda umwaka utaha cyangwa naho yazira rwose wabona ko ibintu byagenda neza cyane. Tukibaza ngo se ikipe ya APR nanone ikindi kintu abantu bari kwibaza ni kimwe, baravuga bati ese kubera iki ikipe ya APR iri kwirukana abatoza buri mwanya? Kuki nta mutoza uza mu ikipe ya APR ngo abe yagenda ashimisha abafana rwose, kandi ni ikipe yaba itaratsindwa rwose? Ntago ikipe ya APR iri kwihanganira umutoza wese uri gutsinda match adakonvenka cyangwa ukanganya rwose. Ibyo ngibyo bikoze rimwe kabiri mu ikipe ya APR igikuba kiba cyacitse, badafatiranye rwose. Uyu mutoza bita Darikonovic amateka mabi ikipe ya APR yasize inyuma yo gutsindwa muri shampiyona, uyu mutoza rwose ndabona yayagarura birebye nabi rwose. Abantu bakumbuye kumva ntazone kubikumbura, bibagiwe kumva APR itsindwa muri shampiyona rwose. APR itsindwa muri shampiyona abantu barabyibagiwe kabisa. Ntago ikipe ya APR iheruka gutsindwa muri shampiyona. Ese uyu mutoza wa Young Africans ubona aramutse aje mu ikipe ya APR yaba ari igisubizo? Ese ikipe ya APR iramutse ifashe umwanzuro wo kuba yakirukana Darikonovic ubona ari wo muti w'igisubizo? Ese ubona kuguma mu ikipe ya APR ari wo muti w'igisubizo? Uraza kutubwira. Mfashe umwanya ngo mbashimire, ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro. Nizere ko mwamaze gukanda subscribe, mbahoza ku mutima, ndabakunda cyane. Naje tumanuke n'indi miriro turebe amakuru ari kuvugwa kuri transfer zagiye zikorwa muri APR mu minsi iri imbere, ndaza kubikurikirana.